Sofija prva, previše za čaj. U kraljevstvu Čarobnoliji iščekivalo se nešto iznimno uzbudljivo. Toga dana u kraljevskoj školi vile su izvlačile ime učenice koja će biti nova domaćica školske čajanke. Ja jako volim čajanke, radovala se Sofija. Prije nego što sam postala princeza, stalno sam ih organizirala sa svojim prijateljicama iz sela. Posudile bismo šalice i tanjuriće, svaka od svoje mame, na tavanu prostrle šarene prostirke i zabavljale se uz slasne kolačiće. Posuđene šalice, prostirke, kolačići, Sofija, namršti se Amber. Ovakve zabave moraju biti savršene i dostojne jedne princeze, uz vrtuljke, ponije i goleme balone na vrući zrak. Žao mi je, ali prijaviti se može samo učenica koja nikada prije nije bila domaćica, reče Vila Flora, dok je u čajnik prikupljala imena učenica. I Sofija napiše svoje ime na komadić papira, koji potom savije i ubaci u čajnik. Baš je bila uzbuđena. Tek je odnedavno bila princeza, kad joj se majka udala za kralja Rolanda, i to bi joj mogla biti prva školska čajanka. Flora zamahne čarobnim štapićem, čajnik se pred svima podigne u zrak, okrene i preokrene, a zatim izbaci jedan papirić. Sljedeću čajanku kraljevske škole organizira princeza Sofija. Čestitam, Sofija, reče Flora i nastavi. Čajanka će se održati ove subote u tvojem dvorcu. Možeš je osmisliti kako god želiš. Izrazi se i zabavi, a mi ćemo te na ovaj način i malo bolje upoznati. Sofija ostane bez riječi od iznenađenja. Na putu kući Amber odluči da je njezina dužnost podijeliti svoje mišljenje sa Sofijom. Znaš, Sofija, svaka nova čajanka mora nadmašiti prethodnu. Ne zaboravi, nas princeze teško je oduševiti. Na takvoj zabavi nema mjesta za tamo neke prostirke, šalice koje si posudila od mame i priproste kolačiće. Već je uvijek bolje. Jesi li već smislila nešto originalno? Amber, pa to je samo čajanka, pokušao se umiješati James. Ali Sofija je sada princeza, a princezama je čajanka velika stvar. Sve treba biti veličanstveno i otmjeno, odbrusi mu Amber. Sofija pomisli da Amber možda ima pravo. Zatim ugleda prelijepe bijele labudove koji su plivali u kraljevskoj fontani i sine joj ideja. Labudovi će biti glavna tema njezine kraljevske čajanke. O svojoj odluci s mjesta obavijesti Bejlvika. Imat ćemo i kolačiće u obliku labudova, reče mu Sofija. Sjajno, odvrati vjerni sluga. Čak je i Amber rekla. Vrlo dobra ideja, ali to još uvijek nije dovoljno. Trebaš zabavi udahnuti još više elegancije. Možemo zamoliti kraljevskog čarobnjaka Cedrika da osmisli čaroliju kojom bi stolovi i stolice mogli lebdjeti. To će biti elegantno, baš poput labudova kad klize po vodi dok plivaju. Eto, sad si shvatila. Tvoja čajanka zasjenit će sve. A uostalom imaš i tajno oružje. Mene, ushićeno će Amber. Dok je kraljevski vrtlar posebno za Sofijinu zabavu podrezivao jedan grm u obliku labuda, novopečenu domaćicu posjete prijateljice iz sela, Ruby i Jade. Sofija se obraduje prijateljicama i uzme predah od pripremanja čajanke. Ponese košaru punu kolačića, jednu skromnu prostirku i svoje prijateljice odvede u vrt. Želim vam pokazati jedno posebno mjesto, reče im. Hodale su tako šljunčanim puteljkom sve dok nisu došle do žbuna označenog žutom vrpcom. Sofija razmakne granje. Ruby i Jade iznenade se ugledavši malena drvena vrata. Sofija zatim otvori vrata. Koja divota! Jade nije mogla vjerovati svojim očima. Nikad u životu nisam vidjela ovoliko leptira, ushićeno nadoda Ruby. Djevojčice se udobno smjeste na prostirci i ponude ukusnim kolačićima. Ovako su izgledale naše stare čajanke dok si još živjela u selu, sjetno uzdahne Ruby. Hoćeš li ovako nešto prirediti svojim kraljevskim prijateljima, upita Jade. Tako bih voljela da mogu, prizna im Sofija. No, kako mi Amber rekla, oni smatraju da sve mora biti veće i bolje. Baš šteta, ovo je mjesto baš čarobno, a ja se izrazito zabavljam i ovako, reče Ruby. Očekuju raskoš, a ne znaju što ovim gube. Ovdje je fantastično.
složi se Jade. Pojedu još nekoliko kolačića, a zatim se Sofija nevoljko pozdravi sa prijateljicama i vrati svojim obvezama. Princezo Sofija, baš u pravi čas. Treba odabrati tanjure. Bejlevik je uhvati odmah nakon što je ušla u kraljevsku blagovolnicu. Meni se sviđaju ovi, Sofija reče i uzme jedan jednostavni bijeli tanjur. Ma kakvi, previše su jednostavni. Princeze ne žive jednostavnim životom. Zapamti što sam ti rekla. Već je bolje. Evo, na primjer, ovaj prekrasni zlatni tanjur. To je stil pravih princeza, uvjeravala ju je Amber. No dobro, onda odabirem taj, prihvati Sofija. Za drugim je stolom James uživao u kolačićima u obliku labudova. Ovi su kolačići za prste polizati, mrmljao je uguravši usta posljednji zalogaj. Trebaš naručiti barem 200 ovih kolačića. I neka budu još veći, a i torte u obliku labudova, čim veći, tim bolje. Sofija pomisli kako je to ipak malo previše, no svejedno prihvati prijedlog. Sofija zatim posjeti čarobnjaka Cedrika u njegovim odajama. Organiziram školsku čajanku sutra poslijepodne za sve učenike svojeg razreda kraljevske škole. Možeš li mi pomoći? Voljela bi da stolovi i stolice lebde u zraku. Imaš li kakvu čaroliju kojom bi se to moglo postići? Pristojno upita. Cedrik zamahne svojim čarobnjačkim štapićem i usmjeri je prema bočici. Letikus, gore, bum, povika. Bočica zasvijetli i podigne se u zrak. Fantastično, to je točno ono što mi treba. Vidimo se na zabavi. Usklikne Sofija i odjuri dalje za svojim obvezama. Nakon što je posjetila Cedrika, sljedeće što je Sofija morala obaviti bilo je popričati s labudovima. Da, dobro ste čuli, popričati. Amailija Avalora, koju joj je poklonio kralj Roland, davala joj je posebnu moć. Priređujem školsku čajanku sutra poslijepodne za sve učenike svojeg razreda kraljevske škole. Biste li nas mogli uveseliti kakvom labuđom baletnom predstavom? Upita kraljevske labudove. Sa zadovoljstvom, princezo Sofija, nakloni se prelijepa labudica Portija. U redu, hvala, vidimo se na zabavi, pozdravi ih Sofija. Trebala je još nabaviti haljinu, te stoga smjesto otrči do kraljevske krojačice. Dok je krojačica popravljala obrub haljine, Sofija ispriča majci sve o pripremama za školsku čajanku. Zabava će biti veličanstvena i otmjena. Amber kaže da ću zasjeniti sve prethodne školske čajanke. Amber tako kaže, a što ti o tome misliš? Upita je kraljica Miranda. Ja, iskreno, ne znam. Htjela sam da ugođaj bude kao na čajankama koje sam priređivala s Ruby i Jane. Skromno i jednostavno, ali slatko. Slažem se, te su čajanke baš bile slatke i uvijek ste se divno zabavljale, složi se kraljica. Amber iznenada utrči u sobu. Sofija, pala mi je na pamet najbolja ideja. Toliko je dobra da mi naprosto nije jasno kako je se prije nisam sjetila. Labud, od leda, reče u dahu, sva ushićena. Kraljica Miranda i Sofija samo se značajno pogledaju. Napokon je osvanuo dan Sofine školske čajanke. Sofija je provjeravala odvajaju li se sve pripreme za dolazak uzvanika u najboljem redu. Međutim, iznenada dogodi se katastrofa. Labud od leda skliznuo je s kolica i oborio slastičara koji je nosio jednu od golemih torti. A onda zatim upadne u kraljevsku fontanu i prestraši labudove koji su upravo vježbali svoju izvedbu. Labudovi se razlete i prestraše Cedrika upravo u trenutku kada je upotrijebio čaroliju za lebdenje. Stolovi i sjedalice odlete među oblake. Sve je bilo upropašteno. Zlatni tanjuri, labuđi ples, lebdeći stolovi i stolice, slastice, a i labud od leda. Sofija ostane bez riječi, a oči joj se napune suzama. Kako ću sad održati zabavu? Moji gosti samo što nisu stigli, očajavala je Sofija. No u tom trenutku podigne pogled i ugleda prelijepog leptira. Istog trena znala je što mora poduzeti. Vrijeme je za moju prvotnu ideju, a ona će biti moja i ničija tuđa. Ovog puta neću slušati Amber. Sofija obriše suze i odlučno krene spasiti svoju čajanku. I tako gosti najzad pristignu. Umjesto Sofije dočeka ih James i povede stazom, označenom žutim vrpcama do skrivenih drvenih vrata. Bejlevik zatim otvori vrata. Kraljevske uzvanike dočekaju meke prostirke na zelenoj travi,
a na njima posloženi čajnici, šalice, tanjurići i ukusni kolačići. Jato leptirale pršalo je zrakom. U znak dobrodošlice svi se oduševe, čak i Amber. Dobro došli na moju čajanku, pozdravi ih Sofija. Sofija, moram priznati, zabava ti je veličanstvena. Možda veće nije uvijek i bolje, priznaju Amber. Princezo Sofija, ovo je naprosto divna zabava. Vila Flora bila je očarana prizorom. Ovo mjesto je čarobno, takvi divni skriveni kutak. Pogled je nevjerojatan. Pogledaj samo sve ove prelijepe leptire. Čulo se sa svih strana. Sofija zaključi da je od samog početka ipak trebala slušati svoje srce. Bilo je očito da princeze znaju cijeniti i male stvari. Željela bi da svi nazdravimo princezi Sofiji za najšarmantniju čajanku u povijesti kraljevske škole. Živjela princeza Sofija! Uzdravlje! Usklikne Flora i podigne šalicu ukusnog čaja od metvice.